Chokera bamwe baekuru bakuru kumantu betwe kiongo barabenyangirwe biria bandite miundene n'injogu baruga bo batandikwa kenda thirikari bare asarera betire bakurumba kwandikithwa nuntu gutina bingi berigirite bya kuria kenda batigatikwa n'impara jo ya torera pio mwanka ya tuinga ona nyuma ya njogu kwithuka mindani yao ndwanda acha kathuti na amalaene gwandi ya intubetwe kiongo Igembe North indi ekuru baba kurakura bariuga bo batamenya kinya mantu makwandikirwa amenda yao nuntu ibariritwe njogu nikenda abona amarei indi bakiromba thirikari muno rwangirwa KWS rubathiurukire kairi nikenda abona bakwandikwa na bonjeria kwigirwa bena wirigiro bakuri wa into byao ndo mwente andiki ntiraiga gwinya riu bareri bandikwa nontu turetere munde na tukwithwa tibio bieku twacoka gintu ja kiu na ntirandikwa undo mwao ndenda kwandikwa na nkariwa into biakwa bionthe nontu imparene ndi na ntine nyambesa cia kugura mbewe ingi ya kwanda mundene kairini munda yakwa yarare njou na thirikari neturie utungi imparene turi thai munda eka kurirwa ndengo kurirwa nsu na bionde kadhalika konde utio mtandite kuo na iga kwenda kuri utore wa interview no the imparene twatigwa riu antu bandika wa tandikwa na interview kwa binyangeta riu bagandikwa ringi twandikanirwe nabo munda yetu kathuci uri ninja upio na mwere na mwe na mpempe ya kinyanga mung'au utebi biti kuo ndi turenda turi wi thirikari turenda turi wi thirikari onto tebia kwanda ringi kana no kinya mpempe uga twabereka batu turimete Rwanda na bako barimete Rwanda bae kuma kweoro baraiterio baromi miunda ni arerwa ni njogwira thira na be bantu baandika wa batu tuteya kwandikwa turi wa thirikari ni tuolelie ora turete thina nuntu miunda ni rathirire baitaragiria bo bethiritwe bakurukira mithangiko ontuni ibwegie kurima na kwanda amenda yao bariuga ibwega thirikari kinyamwe no gwikarutha bure mpwe gutigira ni kubaria birabie nyangigitwe ni njogu inu ya kaisi araira kono cio tabaku kuria kuthiria cia tia mventune kwa wito itokorombo nyenyekevu ke thirikari itore into bibia to miunda yetu ni nyangikite ni njogu na tutina otherwise nontu batue twaririrwe na no kuona atumite kumite ria corona no rio twambiririe mpare na mwanka thai turaura kimbo mana thatu kuri ura utukatira twenderia mana yeli na 50 batuka tukwenda thirikari turia ntobie tubira bienyingetwe ni njou nontu ndena mbere nao ndethira bikuriwa bionthe na bangi no bariri nende thirikari ni turi interview turiri acia tutina bwa kwethia na no twina mparacia no tia kwende interview anire na ubu bwaya ututu cia tukoitu turarirwe ni njou tuonthe kumantu betwe kiongo Igembe North Betan Class Chabari.